क्या माइला, इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है। Will you please repeat it? Can I say a bad word? Can I say a bad word? You motherfucking bitch! Bakal magdedito, be. Yo! Welcome back to Ask Katubayan's YouTube channel. This is your DJ Boy Benedict. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, huwag ka na magpatupik-tupik pa, kundi pindutin mo na ang subscribe button and then i-turn on mo ang bell para updated ka sa lahat ng videos namin. Yo! Ay, dili man sa gitar ka na man lang. T-shirt? Ha? Dili? Ay, nani day Janet. Awal lang. Okay, salot. Kailangan siya ate. Daliting. Hayo pa. Tanga sa investor ko po. Meron portal yung manggite. 150 lang. Ikot na. Oh, sa'yo ano? Ay, pista meron yung ano. Walay, paspas. Sa di urasan mo pa. Ano ka ako ka? Bakit nawala? Nilas ko. Putang ina mo, ginagawa mo. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Kabuab na din ang suot ka na. Pila na ko. 150. Mga walang disiplina. Puro kayo pang karnaval.
Putang ina mo, ginagawa mo. Ha? 110? 100 lang. Abot na 100. Ha? 100. Kaya ito nitugot 100. Na ukay-ukay dito ay. Na dito. Negre ay. Ano ba nanti siya? Dia pangukay dia. Nice pinta. Ikaw. Three hours later. Another one. Another one. Another one. Another one. A few inches later. Oh my god! Even though they broke. Oh my god! Five minutes later. क्या माइला इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है। Will you please repeat it? Nagigil ka. Di ba titigil yan? Gusto masaktan yan.
Tindakan lang yan eh. Hi. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Can I say a bad word? Can I say a bad word? You motherfucking bitch! Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end to go. Te, na-prank ka, te. Sa YouTube, dito. Sa YouTube. Te, te, magadi mo, te, kay shoutout ka na mo sa YouTube. Dadapag, bra? Pagpungan siguro ng bata. Abay na, wag nakabantay ka po ba kayo? Diri ba may nag-video god? Nakita ko ni mo, pero wala ko gimain ka. Dapat yun na yung mga agi na Oo. Te, usay pagad, usay store ninyo, te. Basit para makuanta mo sa S54. S54. Yeah, pangani mo, te, para ma-shoutout ka, te. Janet, kasi yung pamilya niya. Sangan sa store kay si Brianna Muer. Oh, si ate, nag-prank dyan ka, te. Katawa kang buwag, te. Pag-uha ko na yung bataan niya. Tanaw ko niya, di ba? Ako pa kayo sige 60 na. Isa bitaw na ko na, di ba? Wait, ako. Lamig kayo natin. Salamat kay te, ha. Salamat, te. Waka ka bang tayo ito dyan? Liki man. Mura ka sa liki lang. Tarong nga. Mura naman sa liki. Mga palir. Naman lagi mo ba? Kuna, naghapo pa siya kadagpuan ko. Sunha. Tarong niya pa si ginawa ko. Di, nag-vlog ko kung may kanina, te. Dito sa, nasa lahat bitaw. Kung wala yan, pakta. I get my weed from California. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Strict. Awan na naman, te. Manilin. Thank you, te. Thank you. Hindi ako mulargo ko. Hindi ko pangalata. Strict. Ilan eh. Ne.
Hindi ko na. Hindi magpas. Ang programang ito ay rated SQD. Imo na tanan dog. Shorty sent me a text, said she can't wait no more, cause my love is the best. Girl, your body, yeah, my kiss and caress. Move your hands across my chest, and you know what comes next, yes. I'ma fill you up from your legs to your neck. Shorty, just lay back, I'll take care of the rest. And you already know what's up. That's why you always call me up. Call me if you want my love, you know all you gotta do is hit me up, and I'll be on my way. Yo, shout out tayo ko sa mga gwapo nga supported sa among YouTube channel. Nga si Kay Kanyada, Merry Chris, Kanyas Pangalay, Dorin Ababa nga among videographer. Christopher M. Ibuna, Jelmy Alquisula, S54 Clothing Store sa Karkar City, Public Market. Janet Abilia, Triana Muet, Manilin Aligado, A77 Clothing Store, Bilmar M. Mangyaw, Nila Agorelia, Martin 130 Vlogs. Palihog lang ko, subscribe po sa ilang YouTube channel kay vlogger na sila. Sabinyano Panisan, Jamila El Musa, Catherine Sayon, Mylene Ababa, Cleofe Ababa, Kian Jan Manggoroban, Lear Jane Bindoy. O shoutout ko sa akong amigo nga si John Paul Pangalay, James Pangalay, o sa iyang manghod Rustin Ababa, Rustin Lato, and also Karen Ababa. Sa akong mga kauban sa katrabaho, Team Mike Maz, sa among contractor nga si Michael Mabanag. Yo mga kaburners, don't forget to subscribe, like, share, comment, and then turn on the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos namin. That's all.